komplek terbental undangan biasa terbatas setelah masa itu bagi Tuhan sebagai kita kalau menggigit kata-kata itu jadi berjalan angkanya kita tugas kami dalam dalam perkara kami Bapa berkami segala Tuhan Yesus Kristus selamat. Amin. Turang ras seninai bahas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah man banta kerina. Ras selamat wari minggu. Man bandu kekelengan kami siskali enda dengar kebaktin ibas kerajaan ta enda. Ikatakan kami mejuah-juah. Kerohendu nambahi kriahan man banta kerina. Mejuah-juah turang rasenina ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu enda si bengketi minggu si ngingatkan kita karena kuga arusna kita erdahin selaku tinepa si sentudu ras tempas di bata. Kejadian bindu 2 ayat 15 mengingatkan kita maka di bata nepa kita guna ngusih pendahinna lakon jagai dengan pekena-kena doni enda gelah tetap jadi ingan kegeluhan si sikap man banta man temanta bagepe man kerina tinepa si deban arah pendahin tamu di bata reh nehken pasu-pasuna man banta bagepe nandangi doni enda. Kalak sirdahin alu tutus ngena ate di bata. Si bengketi dage kebak tinta alu kehamatan ras ketedahan ate kempak di bata sinepa kita lako dahiken dahin si mahule. Asa bancina perpulungan tedis si puji Tuhan alu ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 220 sada ibabai organis ras song leader kita.
Ibas gelar di bata Bapa sindilo kita, erdahin guna ngusahai ras jaga doni. Ibas anakna Yesus Kristus sirdahin guna kini lindoni. Ras ibas gelar kesah sibadia, si mereken kepentaran gelah kita ngasup erdahin alu mahuli. Di bata Bapa mereken gege ras kepentaran, dengan kemalaman ate man banta. Amin. Pernah kin idahnu kalak pantas ndahi kendahinna, ibas istana raja-raja kap ia isuruh erdahin. Labo ibas rumah kalak biasa, Kuan-Kuanan 22 ayat 20 siwa. Erpalaskan kata di bata ena si puji ia alu raduras kita ngandekan kitab mendenta nomor 255 ayat si pemenang. Perpulungan kundul pustaka sibadia nuduhkan uga ulina di bata erdahin guna kinilin doni enda. Mula-mulana ijadikan di bata langit eras doni. Ia turkena doni silangalit tempasna jadi mahuli. I sikap kena lawit simbelang. Awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Ia turkena matawari, bulan ras bintang gunangiani suari ras berengi. Si jadi tanda permulaan wari, bulan tahun ras musim. Terpujilah Kam Tuhan, sebab menghuli keluli pendahindu. Itepa di bata pe erbagai-bagai sinuan-sinuan, bagai pe erbagai-bagai rubia-rubia ras asu-asuhan. Jenari itepa di bata me manusia si sentudu ras tempasna. Dilaki ras diberu gunan jagai ras pekena-kena doni enda. Itatap di bata krina tinepana sehkel ulina. Terpujilah Kam Tuhan, sebab menghuli keluli pendahindu. Emakai dungi di bata krina dahinna. Jana israp kena sadawari jadi wari pengading-ading. Jenari ipasu-pasuna krina. Terpujilah Kam Tuhan, sebab menghuli kaluli pendahindu. Mari si penangkih puji-pujin taman Tuhan. Ibas krina pendahinna singo nepa kegeluhun doni alu mahuli. Alu ngendeken kitab Nendenta nomor 220 ayat si pemenang. Arti
Di bata ngona padoni enda alumahuli. Dengan ibahagana kita alur bahan kita sentudu ras tempasna. Jenari yang kat kena kita jadi temanna erdahin. Guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngakukan Yesus jadi di bata bapanta. Kaingan dia si idah ibas pusuh ras perbahanenta. Tandana kita sentudu ras tempas bapanta. Pusuh ras perukuran si kugange ida peti di bata ibas kita. Ida petinan dia kini teken si tutus. Jaga kesegambarenta ras rupa di bata. Ida petinan dia pusuh ukur si tetap. Ngukurukan si mahuli lebih asa keperluan diri. Ida petinan dia perukuran ras perbahanan si mahuli. Pusuh si kugange ida peti Tuhan. Ibas kita genduari paksa tenang si benakan. Paksa tenang si ujungi. Marilah si aku kendosaan taman Tuhan. Oh Tuhan, megati lagu ingat, maka itepanu aku tuju ras tempasdu. Janai idilodo aku dahi jadi pasu-pasu. Megati lanai idah doni enda, kelang atendu ibas pendahi itu. Megati lanai idah jabungku, rupandu ibas rupaku. Oh Tuhan, alami kal aku. Kenca si gejap karena salah lepak taman di bata. Mari dage si pino pengalami dosa idur di bata nari. Arah dendenta nomor 288 ayat sada. Perpulungan tedis. Selaku persuruhun di bata aku nekkan kata naman banta krina singaku kendosa ras kesalahan nak. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan tanari. Nina, kam ngor kubang-kubang ibahan dosa. Tapi kuperidi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia arkiteken dosandu kam ngombiring bagi tengguang. Mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Bagai menina di bata man banta kerina. Amin. Mari si penangkih puji-pujinta arkiteken dosanta ngo ialemi di bata. Arah dendenta nomor 233 ayat sada. Dosa
perpulungan kundul kam. Bangkat makita kubas pengogen kata dibata si pemena sinebuat ibas Injil Lukas bindu 5 ayat sada sekari kubas ayat pitu ijenda iogeken secara tunggal iogeken kami idatas nari man banta krina. Mari si perdiatekan pustaka si badianta Injil Lukas bindu 5 ayat sada sekpitu bagenda karena kata dibata. Yesus milih ajar-ajar si pemena. Sekali jadi sangat Yesus tedis i tepi danau Genesaret, kala sinterem siasa-asakan engkeleweti ia, guna bagikan berita ibas dibata nari. Idah Yesus lit 2 perahu ngadi i tepi danau. Penjala-penjala simada perahu ngunusur janah sangana nikapkan jalana. Idatasi Yesus perahu eme perahu Simon. Jenari isuruhna Simon jembakan perahu sitik kulau. Nirangken tepi danau Kundul Yesus ibas perahu jana ijenari ia ngajar manjelma sinteram. Kenca dung ia ngajar nina man Simon. Baba perahundu tertengahan ku ingan simbagas. Amburukanlah jalandu guna nangkap nurung. Ngaloi Simon, o guru, sada berengi enda latih kal akap kami erdahin. Kai pelalit dat kami. Tapi adikam kal nuruh saban si kuamburukan jalae. Maka yang berukan kalak nai jalana janah melala kelat sanurung maka merigat Athena jalandai. Maka ikiapi kalak enda teman-temanna silit ibas perahu si sada nari ndai gelah reh nampati reh kalak ndai jana isina perahu duana sehdem janah menam gedape. Seizena karena kata dibata si saman banta ibas paksa ena. Ketuahan kalak si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Seni naras turang, ope denga kita megikan kata dibata iba suari si badia enda, mari ras kita ertoto. O Tuhan dibata Bapa kami ibas kemuliaan surga. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan, igejapkan kami perkuah ate, ras pengarak-ngarak ndu i tengah-tengah kegeluhan kami. Jana hibaswari sendah enda wari si badia. Kami muji rasem pebadiakan gelar Tuhan. Janah ngaloken katandu si meharga. Sampati kami Tuhan alu gegeh kuasa kesah si badia. Siringan ibas pusuh perukuran kami. Empetangkas katandu mereken pengertiin man kami. Gelah ngasup kami indalan kencai tengah-tengah kegeluhan kami. Ngerana dagekam o bapar kelangken kemahen duenda, sebab kerina kami anak-anak ndu enggo sikap guna megikan katandu. Rah kami ertoto man bandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kekelengan ni Tuhan kata dibata si jadi oraten ta ibas minggu enda. Emekap ibuat ibas kitab kuan-kuanen bindu 10:2 ayat 24 seh ayat 20. Kuan-kuanen bindu 10:2 ayat 24 seh ayat 20 enda iyogekan alu antiponal. Mari dage si benakan guna ngoge kenca. Kuan-kuanen bindu 10:2 ayat 24 seh kubas ayat 20 bagenda si isuratkan ibas pustaka si Badianta. Kejingkatan erbanca kala endatkan kuasa, tapi kemalasan erbanca kala jadi suruh-suruhan. Kala bujur jadi penegu-negu mantemanna, tapi dalam kala jahat mabai ia jadi papa. Kala si erdalan ibas kini bujuran geluh me, si ngikutkan dalan kejahatan kematen me peraya kena. Sehijenda si oge kata dibata kekelengan ni Tuhan ibas minggu etika kerja emekap tema kejingkatan maba ulih. Adina isungkun kita engkai makana kita erdahin. Kainge jawab penta. Si umumna jawab jawabna emekap gelah tercukupi keperluan entah pe kebutuhan nggeluh. Tentu jawab penenda lah bos salah. Sebab adina siukurkan makana kita erdahin subuk si kujuma, subuk si erbinaga, siku kantor, kerina kegiatan-kegiatan pendahin si tep-tep wari, araheime di bata mereka rezeki, maka tercukupilah karena kebutuhan ta si tep-tep wari. Subuk secara pribadi bagepe i tengah-tengah jabunta. Tapi pustaka si Badia mereka jawaban maka alun cidahkan entah penurikan karena dibata erdahin gunan jadikan donien daras kerina isina. Kitab Kejadian bindu sada ayat sada seh 30 sada isuratkan meije dibata erdahin gunan jadikan donien daras kerina isina. Kenca ijadi kena aluratur. Ia pengata kenca-kenca idahna maka kai si ijadi kena mehuli. Jana kenca enggo idahi kena dahinna seh kubas 6 wari. Wari si pepitukan ipe badia kena. Jadi perlu si ingat kekelengan ni Tuhan kita erdahin sebab dibata pe erdahin. Dibata nggo jadi usihenta sebab ia mesi isembah kita. Ia erdahin ibasi eipe maka enda menjadi palasta pe guna kita erdahin i tengah-tengah kegeluhenta. Labonai ngenca dibata erdahin guna jadi kendonienda tapi terus menerus. Seh genduarienda pe, seh ku kedungan zaman, dibata tetap erdahin. Merekan pengarak-ngarakna, merekan si mahuli nangdangi kerina tinepana. Providentia Dei, pengarak-ngarak Tuhan,
I tengah-tengah kegeluhan ta artina di bata tetap erdahin. Kekelengan ni Tuhan, ibas kita erdahin tentu erpengarapan medibata sidahikan dahinta alu mejingkat. Maka pertengat entah pe pengajaran Salomo ngingetkan kita kuan-kuan nenda kitab Amsal ibas bahasa Indonesia ibas asal kata masyal ertina seperti ya ibas bahasa Ibrani masyal gelahna ise si megikan kata enda ise si ngoge kata enda banci pentar ya seperti Salomo singaloken kepentaran ibas di batanari kejingkatan erbanca kala ndatkan kuasa tapi kemalasan erbanca kala jadi suruh-suruhan. Berarti enda ngingetkan maka keadanta si genduari enda pebanci jadi sada ulih karena kai singgo idahikan kita ndube. Kai singgo idahikan kita ibas piga-piga waktu si lepas enda gundaringgo teridah ulihna. Kai si idahikan kita genduari enda bakal si alokan kangenda ulihna. Berarti adina kita ndahikan dahinta alu mejingkat tuhu-tuhu teridah kelnge ulihna entah pe hasilna kekelengan ni Tuhan. Tapi adina dekahan kita pebelin tantangan dahin siapa yang siakap silali tantangan pasti kerina lit tantangan amin gia pelain lain. Adi dekahan kita pebelin tantangan ibas ndahikan dahinta adi dekahan ngasi ukuri kai resiko si terberatna entah adina pemahaman tak erdahin mekap uku mendibata malanai bo kita semangat pe ndahikan dahine sangat mempengaruhi ibas cara rukurta guna ndahikan dahin ope dengan si cubakan pe bagenda kangkari uga adina bageng pagi uga adina bagenda kari adi si pebelin tentu labo surung kita ndahikan dahinta sebab lit istilah langkah 1000 dimulai dari langkah pertama. Artina kekelengan ni Tuhan ibas dahin singgo ibrekan Tuhan ipercayakan naman banta si benakan ya maka si usur-usur janah idah me kai karena ulihna si enggo iban kita kekelengan ni Tuhan keadaan rendekah-dekah ibas alasan peturah kemalasan tentulah ngena ate Tuhan dengan la si alokan asilna bagi sini surakan kita ayat 27 ya kalak malas la pernah sesura-surana tapi kalak si erdahin alu tutus ndatkan untung simbelin. Jadi adina endakin jadi sada pilihan si iperhadapkan man banta kerina kelnge kita ate tandatkan untung simbelin dalam konteks pendahinta sekala-sekala. Tapi ibas kita nuaten datkan cakarna si apakah si idahikan kita mendukung kubas surah-suranta entah lang. Kekelengan ni Tuhan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Artinya adina tetap kita berupaya
tetap kita berusaha, maka kai si idahikan kita siti lagi ya. Enda memapankan kita ibas dahin si enggo ibreken di bataman banta. Ya. Bagaimana ibas ogentasi pemena? Asum Tuhan ta Yesus Kristus ngajar manjelma sinterem. Itepi dano Genesaret. Kala si enterem si asa-asakan ngelewati ia guna megikan berita ibas ia nari. Maka lit idah naije 2 perahu ngadi itepi dano. Penjala-penjala si mada perahu nggo nusur sangana me ia nikapkan jalana. Ya, enda me situasi maka kepekan adina idah ibas jam pagi-pagi enggo ipesikap na jalana malabo ngelit nurung datna ibas ada berngina ndai. Maka ngerana me Yesus asumsi nangdangi ya kala si muat nurung mekap Simon ikatakan Yesus memanbana baba perahundu tertengahan ku ingan simbages amburkanlah jalandu guna nangkap nurung. Situasi nandai yang golati sebab nina pe ibas ayat 5 Lukas 5 ayat 5 ogentasi pemena. O guru sada berngienda latih kel akap kami erdahin kaipe lalit dat kami. Mon dah kam ibas kita dahi kendahinta adilarulih biasana kel nggo kisat kita dahi kenca. Ya. Sehmaka bicara lit misalna perjuma iya la ia rulih ibas nuan wortel misalna. Usur-usurna mungkin go 2 kali 3 kali akap nama kalaya berhasil ibas nuan wortel pindah ngia. Dalam arti daramina si deban kaingen da si banci kira-kira si mansuanan kan. Tapi ijenda isingetkan man banta bicara si ulihika kita akan belajar dari kesalahan. Kita akan belajar dari situasi si enggo jadi. Amin gialit kelesahan iba Simon ngatakan sanggo sada berngienda pe. Amburkan kami jala kami lah bolit dat kami. Tapi ternyata ibas ayat 5 lakap terjengje saja perkataan Simon. Banci si teruskan. Tapi adikam kel nuruh sa banci kuamburkan jala Ije asum ia ngelanjutkan rananna senina rasturang enggolit ije makna pengarapan keyakinan bicara sada berngienda gia larulih tapi adekam kel melas kenca guru enda banci ya amburkan kami enda pelajaran si penting kepe senina rasturang kekelengan Tuhan. Berusaha kita, berupaya kita latih siakap dahi kendahinta, tapi dengar kelsehan keluhan ibas kita, mungkin lengah bagi surah-suranta. Simon ijenda nak siken perkataan Yesus si ibegi kena maba kuasa, sehmaka kenca iambur kena jalana melala keldat sanurung merigat peatena jalana sampai ikia pinaka teman-teman na ibas perahu si sadanari gelah reh nampati maka reh kala ndai jana isina perahu duana sehdem menam gedap pe logikana nelayan-nelayan petah nange katawari si sikapna si tepatna waktuna guna jalan nurung maka berengi menjelang pagi-pagi ya adi logika enda iteruskan
sewaktu Yesus katakanlah nggor pagi-pagi nggor terang, ije ngatakan ca amburkan jala. Adilah kapdu patuh ndai Simon. Adi hanya ilogika kena, ya guru suruh naka kita ciger-cigerah pengamburkan jala jangedat. Mebanci bagi adina ia mengandalkan logika ya. Tapi ternyata ije Simon nak si kenca, perkataan Yesus sangat berguna bermanfaat ibas ia ndahi kendahina. Tentu enda pe jadi perenungan man banta ibas minggu etika kerja enda. Adik kita ndahi kendahin ta'alu tutus si usur-usur terus, tapi perlu si breken, si begi, si isi dirinta emekap alu perkataan Yesus. Emekap ibas pustaka si badia. Perlu na kita ngadi istirahat, maka lit telu prinsip pesi penting ibas kita ndahi kendahinta kekelengan Tuhan si pemena. Si dahikanlah dahinta alu tutus. Kai pe pendahinta si dahikan alu tutus maka enggoka kita ahli ibas bidangta. Ya. Berarti adi si dahikan dahinta alu tutus. Talenta, potensi kita banci tercurah guna menajamkan kai kira-kira potensi entah pe pendahin si breken di bataman banta si peduakan kenca enggo si dahi kendahin ta'alu tutus si totokenlah dahin si enggo idahikan kita maka lit nge istilah dahikan totondu totoken pendahindu gelah olalit prinsip bahwa ibas kita ndahi kendahinta melulu gegehta kengasupenta kebeluhenta tapi tetap siandaskan man Tuhan maka lit waktu guna istirahat dalam arti ngendeskan dirinta enda sebab kita manusia si bermartabat nge kita seni naras turang kita lah berobot si terus erdahin tanpa istirahat tanpa ngadi-ngadi di batan tape kenca ia erdahin ibas iam pebadiaken wari ije ia istirahat i pebadiaken kita mepe bageka. Jadi ibas wari minggu sendah enda isingetkan man banta. Mondah kam ibas sendahi kendahin si akap bekas gegeh ras kengasupen tangenca maka si aloken rejeki. Adina ibas kitab Mazmur bindu 127 ayat 2. Percuma kap encari alulatih erdahin. Lampas medak dengan melawan tunduh. Sebab Tuhan mereken rejeki mankala si ikelengina. Tupung si ikelinina sangana tunduh. Adina labolit waktunta guna ngendesken man Tuhan. Wari Senen seh kuari minggu pe seri siakap labolit waktu guna ersembah man Tuhan. Labolit si ban waktu si sempatkan guna ngoge pustaka si badia dengan ertoto kata wari dage konsep tunduh istirahat berserah kepada Tuhan ipakekan kita kenca kita ndahi kendahinta kekelengan ni Tuhan alu bage amin gia ibas kini jingka tenta erdahin guna ngaloken bagi surah-suranta ibasi kita lah banci lupa bahwa rejeki tetap pengaturan Tuhan ibas kai sini dahikan kita. Seni naras turang kekelengan Tuhan Johannes Calvin menekankan karena etos kerja kalak si erkini teken emekap kerja keras si ilakokan guna kemuliaan Tuhan.
ikaitkan kuba soli Deo Gloria, entah pe Gloria Dei. Ibas kita ndahikan dahinta alu tutus, ibas kejingkaten ta enggonge, arah pendahinta teridah bahwa di bata ermulia. Adinggo teridah di bata ermulia, ibas kita lah berputus asa ndahikan dahinta, ibas kita tetap berupaya ndahikan dahinta, ibas kita tetap erpengendeseman Tuhan, ibas kerina pendahinta. Alu bagi tentu ulih, ya bagi kata tema ulih si aloken kita pasti penggunana sikap pemakenna pasti benar sebab nandai kita nggo ngendesken kegeluhenta rikut pendahinta ibas gelar Tuhan, jadi kemuliaan man gelar Tuhan. Kata di bata ibas wari si sendah endah pegegehi kita senina rasturang, marilah tetap ibas kita ndahikan dahinta, tetap endah siendesken man Tuhan, gelah tetap terpuji di bata, ibas kita ndahikan pendahinta. Mari ras kita ertoto kita. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan, katandu si meharga enggo ialokan kami ibas paksa endah. Mereken gegeh ras semangat simbaru iingat kami, dahin kami singgo iendesken duku tengah-tengah kegeluhan kami. Ajari kami ndahikan caalu tutus, panci iusur-usur kami guna makeken potensi, kemampuan silit ibas kami, alu bagai Bapa reh sikapna kami ndahikan pendahin kami, dengan kami ngendesken iteruh perkuah ati Tuhan, guna Tuhan si masu-masusa. Bujur Bapa, ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ertoto man bandu. Amin. Perpulungan mari raduras kita tedis. Si aku kan kini tekenta radukan kerina kalak site ibelang-belang doni enda, ibas kerina paksa nintalah dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangi teras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si muda-muda nari, siso keliaman tergelar si Maria, si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kubas doni kematen, peteluarikan go keke ibasi matenari, nangkih ku surga, perkundul naran kemuhen di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rahma ia pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mate, aku te man kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lala. Amin. Perpulungan kundul kam. Di bata nggo erdahin guna kini ulindu ras kerina isi donienda. Idilona dengan isi kap kena dahin man bandu, jadi dalandu ngalokan pasu-pasuna. Dage mari siendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi pala si baski tanahkan persembahan ta. O senina-seninangku nginget perkuah ate di bata simbelin si isah kenaman banta. Kupindo man bandu endeskenlah kulandu man di bata saja. Selaku persembahan singgeluh rikutkan singena atena. Sebab bagai me arus nakam ersembah man di bata. Suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur. Roma bindu 10:2 ayat sada. Iherta ngendaskan persembahan ta ras kita rende kitab ndendenta nomor 253 ayat sada seh 2.
Ertoto kita ngendaskan persembahan rahasia fata. O Tuhan di bata Bapa kami sini surga, isekin kami enda o Tuhan makalit gegeh ibas kami lako mereman bandu. Tangkas tuhu-tuhui gejapkan kami, kula tendiras krina kinilitan kami, ialokan kami ibas kamnari. Maka tanda meriah hukur kami o Bapa nggo iendeskan kami, sada bagin kubas tandu. Pasu-pasu dengan alokenlah persembahan kami enda, bagi bau si merim, si mehuli, janah si ngena iakap kam. Dengan kam si ngajari gereja guna make kenca, ibas pebelangkan berita si meriah i tengah-tengah dunia enda. Tambahi man kami gegeh pengertiin janah pasu-pasundu, guna kami tetap ngasup ngendeskan persembahan kami bagi si ngena iakap kam. Janah si tading pe ibas kami ajarindu kami Bapa guna make kenca, sentudu ibas peraten Tuhan. Gelah ibas kerina kinilitan kami, sirahna ibas kamnari, gelarndu tetap terpuji. Bapa kami sini surga, ertoto pe kami o Tuhan, ngendesken kerina ngawan perpulungendu sebelang-belang GBKP. Tuhan tetap si masu-masu mereken kesehatan, kejuah-juahan. Selaku Bapa nande ras anak-anak, ersada arih i tengah-tengah jabu, dame si kerajangena. Tuhan pe si masu-masu kerina ngawan perpulungendu, iba sendahikan dahinna si tep-tep wari i pasu-pasu Tuhan. Simpar pemerendu rejeki ku tengah-tengah jabu kerina ngawan perpulungendu. Meriah dengan malam atena kata wari paksa pe o Tuhan. Empepaguhi kini teken kempak kam dengan erpengendes segedang kegeluhan na. Ertoto pe kami Bapa ibas paksa enda ngendesken kerina kemahendu sebelang GBKP. Tuhan tetap si masu-masu mereken kesehatan ras kejua-juahan. Ipasu-pasu Tuhan jabu kemahendu. Nora naras ras anak-anak tetap jadi jabu si ersada arih ngaloken dame sirahna ibas Tuhan nari. Dahin-dahin pelayanan si idahikan kemahendu ipasu-pasu Tuhan jadi keriahan pe i tengah-tengah perpulungendu. Dahin-dahin si tep-tep wari idahikan jabu kemahendu pe ipasu-pasundu. Breken tetap simpar pemerendu ku tengah-tengah jabu kemahendu. Alu bage Bapa tangkas teridah i tengah-tengah gereja ni Tuhan. Ngawan perpulungan bage pe kemahendu, radu ras meritakan berita si meriah. Alu bage terpuji ras ermulialah gelar Tuhan i tengah-tengah kegeluhan kami anak-anak endu. Bapa kami sini surga, situasi gendua rienda. Situasi pandemi ija kami berdampingan ras COVID-10 siwa henda. Tuhan tetap jaga kawali kerina kami anak-anak endu. Alu makeken protokol kesehatan enda. Kam Bapa si masu-masu sa alu bage tetap kami berekendu kesehatan ras kejua-juahan. Tetap kami pengendes seman bandu labom pebelin ke arun ate kami iba situasi si gendua rienda. Senina turang kami si paksana gendua rienda terpapar COVID-10 siwah. Tuhan kam tetap pebelin pengarapan man Tuhan ibas pusu perukurenna. Mereka tetap semangat meningkatkan imun ibas daging kulana. Alu bage Bapa perawatan medis entah pe tambar pangan ras ineman. Siseh man bana enda pe Bapa ipasu-pasu Tuhan kerina. Tuhan si memulihkan senina turang kami. Alu bage Bapa tetap ia ngaloken kesehatan sirahna ibas kamnari. Bapa kami sini surga, kegeluhan kami ibas wari si badia enda. Tuhan tetap jaga kawali dengan pengasup kami, dahikan kerina dahin-dahin kami di tengah-tengah kegeluhan kami. Sentudu ibas peraten Tuhan. Alu bage Bapa tetap ermulia kam di tengah-tengah kegeluhan kami.
Bujur Bapa ndesken kami persembahan ras pertoton kami enda, sebab reh kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan radu ras kita tedis. Ingatlah maka kam itepa di bata maba pasu-pasu arah pendahindu. Terpadang aku, oh Tuhan, kuduskan diriku jadi pasu-pasu arah pendahinku. Manusia itepa di bata guna ngusahai ras jagai kerina tinepa di bata. Terpadang aku, oh Tuhan, kuduskan diriku jadi pasu-pasu mankrina tinepanu. Kupake mewari-warisi brekendu, gelah idah doni enda pendahindu ibas pendahinku. Si pepaguhi perpadanenta arah denden, kitab denden 200 siwah puluh siwah bagin si pemena. Mari ertoto kita ibas pertoton Tuhan nintalah dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar dui pebadi amin. Relamin kini rajandu, salamin peratendu ibas doni enda bagini surga. Breken min man kami akan cukup baswari sendah enda. Alemi salah kami, bagini almi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami dursi ilat nari. Sebab kam si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah, dahikanlah dahindu, sebab di bata pe tetap erdahin ibas kam. Gelah kam git dengan ngasup ndalankan singena Athena. Guna si alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata singgon di lokam kubas kemuliana sira salalap ibas Kristus. Ian jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia mesi mada kuasa sehrasa lalap. Amin.
turunkan sekelahkan kami damai ikhlas melawan hati para kata. Bapa tolong kami karena kemahan kepada kami. Singgunahkan karena kata Tuhan. Tuhanlah masuk Tuhan Tuhan. Keluarga wanita kami. Keluarga pendahin dan darikan dari Bapa. Dan melawan hati dan Tuhan bagi Bapa, untuk kami karena ini anak-anak simbol bagi kita selaksana Tuhan tetap semua untuk tetap jatuh mereka kedamaian